Toi whatalo whatu ma o whalo whatu ia te ore wopele me se fo I ia paanga masani o tātou porkalamil nei o le Lesona wha moi moi ia yeile nganga ma wanunga le nitu la o tau whaitutusa I tātou umalawa tau singa alofa le tua wha asopo lia mailo to soifua ia me se fo iso mato wola wha awa I peon tātou wha soa ia le finangalo le tua ia ala ila na fionga ia po le nei fo porkalamil o le Lesona wha moi moi wha maruru atu tātou au fia me se lava tātou paanga masani ona o le motusi o le o nangai wa iaso I lua taluai o ni mafua anga le maalofia ia ai whaftai le tua o lea ua toe se so o mai tātou polkalama le nei ia ilona Lesona lona iwa le nei o misi tātou Lesona lona valuma le Lesona lona fitu e wha moi moi o le sa e su e lava msa ili ia I tātou Lesona pe ona masani ai tusi Lesona nei mo ila tōra o whaafonga mai ai le eni ala tō tusi Lesona e mawhai ona e wala au mai pe so ta I mai lunga o tātou Facebook o lo iele Facebook o le American Samoa Adventist Media ia po o lunga fo I o tātou so ta inga le nai ai I le email address o lo iai e mawhai ona e so ta I mai ai ia mo sau Lesona e mawhai ona mātou so ni atuai ia ai mole teimi nei o la tātou a mata tātou Lesona whaafeilo fo I Auauna le tua pe ona masani ai le sunga le whaafengainga ia mtangi ia msoe ma se fo I sunga Chris Samana ia o tātou whaia onga masani o nei Paul Kalame ia mao nei ia tipale lupe tāpua I e whaata lofa atu ia tautou umalawa e le suafa mano malo Yesu Kiriso tā lofa lava o le tātou sa ili le tua le talo na tātou whiangai lo lea ma le so ino le whionga le tua mātou te whaaftai a wanoa whaapenei e ui ai le teleo whatia ta mai ma whaafita uli e whesoa I nai lo mātou wola pa mātou wa ai foi I le whetu leni mai o mea umalawa wa umona tu umata manga mawalo ia la ua fio ma e whailoa ia I mātou le taimi u mātou iai ai whaaftai le tua o loo iai lo fionga e tu mau e o lava I le whaavavau e tō matau wina I mātou I teimi whaapenei ma o lea la mātou su eina le tua e ale tuso Isai whamanuia mai lau fio se awala whaapitoa lava molovi inga ono Yesu Amen. Le ua o mai tātou savalinga le susu enga tuso Isai e lum tā upe fast fumatasi ia mana tā upe fast fumane lua o le a tātou talanoina ia le autulo na iwa o le tātou Lesona ia o le autu lea o le Auauna ma Faaola Auauna ma Faaola ia o te leo teimi lau sunga Krisa o le te leo teimi a tātou li ua mai lo te lo tangata ona focus lava lea I le tūranga na le Auauna I le atua I tono le kalesia ia ai o wha tua na I le vaenga le Faaola I like the heading mele heading o le Auauna ma Faaola o misiona na ale atua le tau whai e whai e tātou malawa o le ua wala uina le atua ia se I sauno ia le vaa o tātou Lesona nei vai aso whaamunmuna Io le autua na o le whinangalo o le atua mai ana matanga se io o mai I le so e se io al whaavau o le toina longa le o le afo I o ngā ruenga fōfua le atua o le anganga le o le whaamaulunga le anganga le o le fia atua o le FMA I sei ho le e sfulma suma le le afo I toina longa o le angeru na atoa I fo le afo I le ato toanga o fōfuanga le to lusfelo e me u faifo I lo loto e tusa ma ua ma le atua so ina le na matabaila sala ina na e afo e taula e le silsila le atua ina ia mafai ona au mai ilalo le vaivainga la e o ana fofuanga au le vaivainga na e ale ave se mai ana fofuanga e afia e angelo le langi pota to lo pa ula angelo sisidi e o le ai ngata ele mafai le atua ona fa tau nu ulan fa msonga mi tonu o fa umatia ino le angasala ma le pongai o le angasala o le a o le angasala o lusfelo masa tani ma na au ona le mfai le tua on fa tau nu lan fa msonga mi tonu pe afai ele mafai a ona manu malo le anganga le tua o le anganga o le Auauna
ma le nganga o Faaola o mele tatou se mai na matanga na fa se nai fo i tatou ono o tatou mai tau se ina le sao mal tonu a fionga le tua e ta ina i tatou o tatou masalo mia le sao mal tonu o le fionga le tua on tatou manatu ai le o lava matatoelo tatou ai loa mo tatou poto o foai mai le tua e mfai on tatou sao mai i le malai o le angsala ai peitai e sila fia ele tua ele mfai le la le na fetau il tatou tu le mo tatou yon polo tatou e na o le tau lunga nga ruenga la e il fa umanga ole o fa tau nu ngor nga ruenga na le na fio mai ele yo Yesu le ta o tatou i il tatou matua le i la fo ile Isai fasu lo fo mo fa uta i la Auauna o Yesu le pe on tatou lo mo tatou su le fionga le tu le tau talanga ia Yesu a o ina le e vange mai ele fa pipi inga o tatou tonu i fa uta o la o te tau fia o ia i lunga o le na u filia o fia e lo roto o te tu ina tu lo nganga i ona lunga na te abatua le whapsinonga monu ese so tofila le na mai le tua moa mai le tua e ala i lona alu pele tu ia atam le ala i tau atam o le tali o le tua ai ono o tatu to i lalo il whaasea ti apolo se e so lo mai tatou malama o le tua o tatu le to i loa le fina ngalo le tua ai ofi mai lo i tonu le i le temial na le folfolanga o le whaotanga le kenese tolfo suma lima ia ma whaatata mai i loa ia le whaatinonga ma le tau lunganga o le whaatau unga le o le fina ngalo le o le tua i lona lava ro pele a Yesu Kristo le la le tatu vai il turanga le so il meala na tasi le la uso o tua mal tatu mal tatu ulo ia so wa o inale mana o mie tatu te o uma ia ni tatu lo o tatu o na le tua o tatu e ala tatu o na le tua ni ia fai tatu mai ngaru lu il fatu anga le tua e Faaola ma fa le ma pui ia ngaru nga o fo anga le tua mai le ngasala au tatu le mfai el tulanga la ia le la wa le ona la mai tonu le tua i lona lava a fina ngalo abi o tonu ina ia o lava ni i fa o mate ina i tatu mai fonga ele a vai le fa ia fu tatu ele tu ele fa ia fu tatu ele tu so bena le e tau la i el tatu Lesona ina ia mai e tatu ni e tatu i loai o tatu ai na wala tatu ele tu mo nga ruenga o fa o tanga o tatou o Auauna langa e maua mai lo tatou marosi ma le pule fail tatou ngaruenga mai le tua so o faata le mai tatou Lesona e a pea o tele o tatou e fio e matamata le mena na fio a Yesu o le lalolangi lon tintangata tau leo nama o le ai i tono lo ainga i le afo i le mafatianga o le angsala e mana o mi ai lo tatou pupula toa ia fai tatou Auauna fa maoni i le tua fa mafanfana o lo fa vaivaina e ngaluenga o le angsala el tia por so tatou la o nu o le tua e pe ona fa pitoa le afo le filfilia le tua o lona lava alo e faali mai o lona lava fa tusa ato to ya Yesu Kristo o ina le fa pi to tato o fa tusa na tasinen fa tato la na le uta o le tua lona nu la tato ne le ta o le ainga tangata so le mena le mua mai tato le sona le o le uru ya so o le nu o Auauna o le ainga tangata so le ainga tangata a toa e a fia mai ape tatu vai ta fa so pitolo vai atu Lesona e fia o te ale ustai fanga a Israelu e fa ngai le tua le lalolangi e malosi o mia e awa ina i lato so in the end ele fai ungo nganga e inga uma e Faaola fa tase le tua tato uma o e mata u le tua tato mo le Lesona lango tato o nu o le tua ele le tu sapo tat pa ulang sala o tato o le ainga tangata o le fa nau tato o le tua tu sape ese o tato filfilinga tato filfili filfili le se pe o Esau a filfili le se e pe o Jacopo i filfilinga ai tu sa le ngai inga le tua e mana me Faaola uma tato so e tato Esau mai ai
ai al to telo tatou le lo ai ia ona ia matanga na o tatou le sona fa maulo 12 vaenga le o tatou le sona lo to so mai malo faftai te lo mo le su la tili le tatou a fonga vo o le concept le po le fa no le upule Auauna le ne sa no ai Auauna o le veo le no Israel o Auauna lo le Isai na fast fu no le tasi alon fa upe valu le fa na ya kopo ye por fa no apel amor fa mo le vo le tu le la uta to ye pe ne sa no ile uta to la le te mine le nu o le tu pe ne le lua le peteruna e lua fa upe iva mo le sfu tu pulanga filifilia ye tato le o ye le nu o le tu le o filifilia e se mai ya Israel mari ya on o le usta ya Israel ale la tato ora ia tu le Isai le fas mo le lua fa mo o le fitu le e la le si wa le vai mo le ono le nu ai la le ona le pena na ma tango fi fo fa so so to in le e ta o tu so Isai le so na ingoa oi la ona le fa sino le Isai le fa su do pe mai wo ya te le nganga le tu ia lona lua fe mai na te le alanga na te le tele foi e le la ngona foi lona leo i ala fe mai le si me fe mai o le unga pepe na te le ngausia o le vae muititi na te le tinia va mai o le fa maoni na te abatu ai fa misnonga ai ile man te yo na suma lima suma lua foi pe suma le mali suma iba ma lua sfulu na la e a foi e fa mau mai na e foi e manta yo le te milena na fio to Yesu tono malu ona fa malolo ia le limo o le tangata le na pele lima ai fe mai la ia le fa mtalanga fisi ro le au frasa yo la e kanganga fa malolo ile e sabaki e fa ko Yesu ia ai kanga ko pa ule ma mo ile lua ko kele avange e ilunga ai si dia kur kanga kanga ilo le ngai lo le ma mo o le mele e ka kanga i o nga le sabaki fa malolo ia fa mai o mai fa fo o li o ka pulpule e so ese awale fa sio ke Yesu o ngalu ese mai lo le Yesu fa mai la inga wa afio ese mai Yesu ma le malu ko kele wa lofia kele fo inga ila ko o inga fa malolo inga Yesu e ila fe tala inga Yesu nga fa pe e pe o fa pe suma le iba nga fe mai fe tala i lo Yesu fa mai wo ia man tu wa fe tala yatu ya te lato fa mai ia awa ni o ko fa ilo akul mele fa mai o le mafu anga ina ia tau nu ia le upula Isai le ta upule fa suma lua alo fa upule mo malua fa mai na te le alangan ele le hotele ia ele la ngona fo ilo na leo ilala no na winga ele o manao ele o se me pe fa dia ai Yesu tu langa o lana ngaluenga ai on me monia la ile sitanga le o le ala o fa maunia mai e fo e mantaio o le o lo fa tau ai o Yesu ina o fa tau e Yesu la ngaluenga fa mai lo la ia le fa mai lo la i fa mtana a mantaio fa mai o ina o fetalai mai Yesu au ngi ko e kala i maka wa ku ia me o fa ia toto fa mai lo la i fa mtana a mantaio o e tau nu ai le upo Isaia ia le ala fetalai mai le siti mai lo le mta upu le fasu malua fa mo ma le lua ia o lo da winga sisi fa punga ata to ma vai ia i le ngaluenga le Auauna ma le ngaluenga fa Faaola o le tu te tonu ale e patino ia Yesu ia ile sa tauro o le onga tonu ngale mua le o le e maa i le whenga inga tuai ma le whenga inga fau ile ngaluenga fa Faaola o le fina ngalo le atua e manga oai koe fa fo ia tanto il mele sa e tena mo ma le tulanga o le condition o le tulanga e tena ia e mese o tangata ma le fofonga umai o lava i manu ia ele mafaila o na o ia i tanto wa o lona fina ngalo lea se i vanga na ua faatino i tanto le ngaluenga lea e fina ngalo lea tua e te tau o ni tanto faia o le ngaluenga Auauna o le faia le i tanto o le ngaluenga lea na fio mai Yesu e fa te tai serve tangata e tusa o molanto mana onga fa iloa ia te ila tau tala lei e fa te tau ia te ia Auauna o le pau a leo le auale mawhai ei o le Faaola ina tangata ina ia salamo mai o lato wanga sala ia mantalia le finangana pa i o le tua ina ia tapen ai
o le awala le Faaola. O le mafuanga na filifili ai le tua ia le nuu Israel. Ina ua mawai atu le lolo, whai mai ua mantua ia, anga sala tangata uma. Ia fufulu umalo le tua i le lolo. Ia mawai na i tausanga. Ia te fo leo tangata elementu ai. Ina o lantu ua whai ia le olo papelu. Ia na fata apelola ia le tua ina ufais ese ia ngangana. Ia ona wala awina le tua Abrahamo mai tono Makedonia. O Abrahamo na le whai mai wha amtalanga a le tua. Whai mai o le o lana wo. Yes. Lea whai mai o lana wo. Ia o le tanganta o laesa ia i le fsota inga o lama le tua whai pia. Ia o le tanganta e malama lama i le tua. O le tanganta na te iloa le tua. O le tanganta ia i le fsota inga le whai pia ma le tua. Lea la na wala au whapitoa i le tua. O le fina ngalo le tua. Ina ia whaau le ngaluenga lea. Au na mana ngaluenga Faaola. Ina ia mawhai o na Faaola ina i tangata o whinging tuai. Lea na mafuai o na tupunga le i le nuu lea na whiwhiria whapitoa i le tua. Lea na awala mai ia Abrahamo, Isaako, Iakopo le tupunga mai ia tamai to sumalua. Le tupunga mai le nuu lea. Lea na patino ia ile le taita inga le tua mawhai loa i le tua le on sosia. Ia o ana sauninga, mana polo inga, mana tulafono, ia matulanga umalawa i whinangalo i le tua. Ina ia mawhai ai o na Faaola ina tangata. Ina ua o mai lai te imeu Iesu. Whatau nuina, me ian whawhai ata i wha amatanga le fuafuanga le whaatanga o tangata. Ia, ina ua mawai atu la ia Iesu mto e fo i lang pe aman tonu, ma la whatau sanga. I ti ai tonu wha, le ala ua mau e tangata nu ese ia la manoa, le mau e tātou la manoa, e tātou te wha awawa i pēle ngā luenga le Faaola. Ina i mawhai o na Faaola ina tangata o le tua. Ia il teimi nei o soifuanga ma le ona le tātou te gai. Kula le te whakopo e whaatau le bahanga le. Aftai, o lesi mata ina tuso Isai o le mawhai lea Isai o na pinpoint ia le valo anga lea e whaatau le Mesia. Lea e tūla i mai e whai ma Auauna lea tua e Faaola nu o lea tua. Si Isai o non vaenga lea o Yo o vaenga tāua lea o le te inga lea tua mai la matanga se yo oa i le whai unga o le olanga nei tātou te iai. E na o lea tua na te siru fia le mamao o le vavau ngā mata mai ai e le mafuate ina e o le vavau e tātou te le i o iai e le mafuate ina fo ia. So o le whai longa lea tua ia e whai longa i nai o tangata. Na wā o le Mesia le tātou tautale i pe o la Auauna le se ingoa. O le whai tusal nā o au ngā tupulanga mai a atamu. O le tau tātou o patriarcham perfecta. O i la toula ia na matua patino i ai le whai tinonga o le lato whai moe i le folfolanga o le afoi o le tama e tu momoina le unu o le ngata. So i lato uma ia na lato matau le atua ma lato teltonu le afionga le atua. Sa lato wha awa wina le au ngā tupulanga le. Se i tau mea ala i le teimi le o Isai. Le voi lata tu mai tau ina ia e na ave le tawhenga. Ai tu mau ai le atua wa lesi le perfecta ta ua o le vai teimi la e o tani. Io so e valu ia e Isai a mene. Mai Jeremia. O vai teimi na o lai ai e ele nuu te tonu o la fo o tawheanga ma nono tanga o le nofu polonga. O i nā le whaatitino e la tau le whaataunu uina po le whaatataina o le whaataunu uina o le sau o le Mesia. E le la e aleina e le valoanga le pe on ta ua le Mesia e pe on ta ua le valo ia e le tua o le Faaola tanga e ala mai le tupu o po le Mesia o Persia. Le ta wai ai fo ia Cyrus, o Kuresa. So tau patino ale tu se manao le tua ina ia tua fa mautuina i manatu mata au fi on tangata. O le tua le au nei lato, o le tua soifua. O le tua e ono le mana mal malo si mala. O le tua e na te loa le ngata anga mai la matanga. So ai le io na me uma. Faali le tua ina ia tau mai ia tangata wa si fia le tua ma tato lo nel talfaso pito ma tato lo ai o tato aulanga. O matua ma mau a tato ma fai o tato fo le tua. E le fai ta tele ma fai. E ti ngal tato no e fia e tato tau tala i stemi tato tino tato fi murmuri le tua pe o sauninga fo io o tau sanga fo. Ia e tele ia tinonga e fai ai. Tinonga e fai. Ai mai fo. E tato te
vai ya Fiu tuli so le. o le nganga na le ngalo fangia tanto ele tu mata mo fai ale tu e fai me uma ina ia fa maru si e no tatu tu mau e fa lango ia tia ia e la fai le tatu fa lango ia tatu maru si po tatu pot po tatu taufi a tatu tu mau le fio ale tu tatu loi le se me dilo sil fanga le tu pe fola o temene o tatu e nei Ava le ata lea mai le mesia o Persia. E tau me a tātou, wha atata me a tātou, ia walo anga o le uruai fio mai o Yesu, ma le toi fio mai o Yesu whanua. Le tātou tūn matai e nei. Wa umana walo ia tuspai. Leo tātou ola i au ngā tupulanga, tau mai e walo anga o tuspai. Tātou ola i te meo le ua. A tātou le tali tonu la i a fionga nā le tua. E maru e lue tātou pe o laulangi lelo tātou e nei. O laulangi lelo tātou e nei o matua tuane nefu ala la rolangi po fele anga e fufu anga le olang o le o mautino si po la sa o fa mtalanga e fu ye le la to fa lango I malo fa lango I ngaluenga fa altino fa lango e la to ngaluenga fa lango le tupe a le fionga ia le tua e mana o le tua I tatu loa e le taulia na me uma fa lango mai acha awa to le fa lango e la o fionga ma ufu pa ia te inai o to Fano uma tātou whatiteinga. O leo wha maile tua ruti o maile te me e sa wai nai lana whanau le larolangi. E le me whai o nto tusa I tūlanga o soifuanga peo tūlanga. Le whaito e whatau pe to whatau mai. A le ai ola tātou pe ai. E kai ia o le ai le ai whai kau kako kupi. Ai awa pe whamel tu spai e le whenga koe whakau mai pe koe whatau atu. Ai le ai whai kau o kupi. Longo vinga kere kere kongur ngā waloanga. But o varo angale ta umbe le tu ta ule ngo kuresa ta ute me fa na wai ta ula na nga la fai ta ul fa to no na nga lu e fa penalti me ta tu ta me le tu me ata to ese me tu spaya ta to pong sala ia le o lenga le tu mo ta to le male kalsi ke siano wa la la fo ile tu fo ile fe ngale tu lo el mar ta ta to amen malo pastai Ole si vaanga tau tu so Isai ole vaanga le Isai e fast food e o vaanga e ono sumone ono tau Isai vaanga muli ma do section muli le tatu tano ina e vai temine ole tatu kwata Lesona kwata ole mfaile pe on tau no ya Chris ole vai mau mane mena ole tu na silfia de lumana mai fut fa moi mo no ole tu Ole ale la se fa moi o ye I le nu one tu ai ala ile va ai mamao le pe ona ye le valo angale ya ku besa ma si va ngon tu so Isai. Ye le mention mai ia tupu ye tu ole tupu ole nu ole tu tavita. Sa fe tavita le ngalwe fa Faaola mo Israelu ina wa tau makoriata. Ia mataita ina la vale malo le tu ina fa ina man malo mai te lo malo I sa fe ni fido nu ole tu. Ia Vala ulia le tua ia le si tupu nu ese o tupu lea wai kuresa le upu lea whaauina le ta ua mele ta upu le whasu ma lima whai mua whaauina whai mai e sau mai le upu whaliunga o le misia o le tangata na whaauina le tua o leo da wiki sesi whaupunga mwhai fo tatu whape ia kuresa o ia o le misia whaata mai le misia aisea Langa o tupu fa pau ana bala ia mamao mai la le tupu ya male afa senkuli min kasi male afa senkuli pe ama fa se la un tupu tau sanga tarwai talu ona maliu ia Isai ai fa ka ngu lole le balo anga fa umtianga oi foi paponia e ala kula I mai o oi foi ia o lo tila mo pe ama ni lima tolu ono ia fa tau nu lol folfolanga ia folfolanga ina ia te foi ia Israel O le purpose a to lo le finangalo. O le finangalo le to le ta o me fa upule lusu mal valo mta pe fa mal fa mai o le fa ya tu ya kuresa. Ka sa o mari ngo kuresa. Pe a mal fa se lo ka usanga fa kwa fa ya kuresa. Fa mai o lo u leo ma moe o ia. Lona lua na te fa ta nuina foi o me uma o te loto yai. O le ma fu anga le ona. O le kanga kai au ngama. Faaola o finangalo le tua le pauale me manga o le tua inga ia faia le me finangalo le tua ia mal faal tanga wai o tangata fa mai la ia le o ila le fa mai vai ngomuni fa mai le finangalo le tua fa mai o lo faia tu fo I Jerusalema e faia lava oe fa mai o lo faia tu fo I le malu
e whaavaina lava oe. O le finangalo le tua, po le mo onga leo lona finangalo, ina ia te fo i lava ia le nu o le tua, ia te whaia Iuselema, ia ma te whaia le manu. O le fisiri, ai se a Iuselema. Wa ka ko mai tau nei ia nu ia lua Israelu mai Yuta. Ai ki kilongi ia mai ka ko su nga mai amtanga. E fo linga mai au le tua ia Yuta. O le fisiri, ai se a. A o hu uma ia lua o hu uma le tua Israelu kos le ku ai kos furu mal ko ai le au ia. Ia ole kali, ia le pela ile maua mai i. O nga o Yuta, o le center o Yuta o Jerusalema. O le center o Jerusalema o le manu. O le center o le manu, o le akola au. O le center o le akola au, o le kula fongo. O le center o le kula fongo, o le sapaki. Kula fongo loko wha. O le finga, i sesida mea e kuku mai laka ma le keiming e, le mea le fina manga o le tu e kako ki wha au au e lona ngā nuenga lea. Faaola. Inga ia mawhai, o koe wha fo ia kako, inga ia kako manga kua, ma i o kako wola. E kusa ma le polo inga ma kula fongo langa o longa finga ngalo lea. Ba ua leo me manga o le kua ia kako, kong kako whai. Ngā kere manga o mia me sisi mea. Ngā ia kako uska ia, o longa finga ngalo pa ia lea. Aisea, ia a vea ma awala ma whai o whaola inga kako le aso koe whio mai kako li. Ia po o sa uka ki kilo i le wala au inga o kuresa. Ia pe o le akalea o ila ntou o tanganta o le o nu ese. Ia lea pe o le o Israelu sa wha tinonga le whaoltanga mo tangata o whengeng tuai. Ia o tangata i o nu ese lea e whaanta mai kuresa. Whaatinoina le whaoltanga mo tātou i tangata o whengeng fōse o tu teima le unga. Ia pe o lau lea tu e whaopo tātou le baenga le whaatei mo le amnau. Ia, Chris, te roa uma tātou teimi i sauno ia o te tasi a tātou pe 2 minute i toi. Ia, o le ngaruenga la le e whengai ma tātou. O le mana o le tui e tātou i loa. O le ngaruenga i tumu i pupo ngā whaita. O me ia le au mai e Isai e whaatau i le Mesia. O le whaiva o le Mesia, o le whaiva e tau le oti. E tau le sa tauro. O le fua pito i sili nā o na tā ua o le Auauna. Ma le whaarutanga. O le tui nātu o le soifua ma le ola o le atua. E whaola i naili tangata ua le te tau i ai si ngā lofa o le atua pe a fua i le fua o le amio tonu o le atua. E peitai. O wha maua lalo i le atua lo na whina ngalo. Ina ia aua ni whano se tangata e whaatuatua i ate. Ia maua e tangata umai whaatuatua i le atua le ola e whaavau. So le mea le manao le atua i tātou iloa. E pupua ngā tia tātou pe a tātou. Peon whamaia e Paulo Timoteo lua. Whamai oe umai a mio tua. E sa waina i lātou. So ia aua ni e hisio tātou i manatu e a fo i o loo wala au tātou e le atua ina i a tātou maua se o langa fo i lea to file mu o la fo i lea tango lima leo langa foi la e leta o dato le ola e manuia le lalolangi pe a fa manuia le tu e dato me totino me faltino ia oni o dato manatu ole o le fai longa na otalia dato le tua e ono le nei o le tele o temi o le fai longa na ta se nei dato mo dato ese me dato fa lango le tua e dato amatan fa lango il malosi o tangata ona mana o le tu e dato ilo o le tangata o lai pupua ngā tia. Wa to tele o le lalolangi o e tau whai muli le tua, ma awa i le tua, ma watu le inga i le tua. O le matua whainga tāo le o langa lai o lai. E ola mativa, e ola pupua ngā tia, e ola sa waina, e la tele moa sa o tonga peo na moa e lalolangi, o lalolangi e sa o loto ala tau po ala tau mea whai alfa nawa le tua peo tāu. E ana i polo inga le tua. Tausi i polo inga le tua, ma tāo fili mai e Jesu Kristo. If you do that, e leo se o langa whai ngofia le te o lai. Ai e tatu wha malosi, o manu malo o Jesu. E to i lalo hoi ti apolo le ungo tatu tau. Tāwhtai, ia, o le ungo na tātou Lesona le tātou awhia me se fo ia, tātou paanga masani. O le autua Lesona nei o lo tau tuli atu i tu whata singa o manatu ma fufonga mai le vaenga le tu so Isai e man tau po fast food tasi o le fast food lima po fast food leono. Ia ole avelo tātou ma Auauna. Ma ila tātou whai ona Faaola ina pe ona iele Auauna i ma le upule o le Mesia lena e sau noa. Ia ole Faaola ina olo te lesa ngā luenga whai tātou whai. Faaola i lalulangi. Ia ai tu atu ia tu e malau whilwhilinga. La whai tātou talo. Whaftai le tua i lawa fionga. Leo o mātou taunu mai le tua i lono whai unga.
ia vea o se oso mo i mātou uma nei vai aso. Ia asilo te pena ino i mātou mo ngā ruenga le leie tautua mau auna ma Faaola se tasi mo lau fio. Amen. Ia tu mau ia te ulovi inga e whāwau lava. Amen.